the bar. Yasetna Mujuma Swa, Yade Bremo Anope, Efi Asempa 94.7. Munyaba, Maame Akua, and Amotimin Kane. O Tradian Ponyanko Ponada Roma, Wahome and Kwahome Guimu, and Nesso so. You can't at Kratz as a 400 dear. Then you may dear ye ding and ye did ya share a radi and you yam. And won't see Anope Yatinas Nemum. As some at that proswan and Shabema Buafu Kakra. I'm sure we can so I ain't a so I don't know. Obis back and then sister and no better man or yes, sir. Obis back so in today we said Yahi and Yahi you tea 70 be a say here. O tea me over the woman in other. Now you're near Rabba semi fan on better than Como. You also saw your mammy of penny prophetess Grace Afei Mensa and out that Grace Grace Divine Healing Center and no ministry. Grace Divine Healing Ministry and no and headquarters what a comfy and dance our central region and on the branch back on what Bora has saying and I'm a boy mama and a caswa you don't know and they seem kunyano penansa no my main story no more some kitu have been chansana ye never bawana kasa me bisa question say wo ye oba time now Baba Fiona Bacatcher was saying me kuna mene na ware ya traditional marriage bi ya wa na engagement and the podcast Americano no ye de anim say me no kura ne awade na nkasa no wone na ware wone na wo mofra enan na wo mofra nan ye chi wie ye na oba ne sanfa ye funa be ma esimi munu ye akum matikwa pai ada na wasan kwa wo akora wo toso no mu mempene enu ti kokko yinyinsen no ababa we so say adenti no onko yinyinsen no beba na sema wo be kan se onko yinyinsen no esanse we hia baba wa fofora wo pese one ne yeden ono so oware no na ono so start ewo enu ti se we awo for na onya awo ne nka ye ne ma oba foforo na we hia na one no ekwa ware no na asem we wo ti asesen me kan wi esesi asa na wadwe mu ye oba bia wutie mi no but for swallow obenyi ye phone na anya ye bia da wo bere man na woni mu se wo mpese wo yire be wo ebia ka ene man nan ne ho no ada na wo kɔ no wan hye kondom wan ba ho ban ana ada na wo yire ni nyina mo antena ase na mo afa adwen ampe de mo be ya be ma mofra no so awo no so ate na mo hisam ne se esanso oba no so wo nkoyi nti papa yi eso de a wo ma oba iska edidi sika ni ho wo ma no cheso ne nkasa one na ya ka prekompe wo so no ko hye ne ge ekro na afi no no oba start ne na wo ne ho a rade ebe mutimi ni samfo pa wo na bia wanu ka cha wo ma asa yenya ketesi anu bekasa no o de yentie wo wasam asa na one oba pemfo ne yaka so obedi dio so obenumo chese mfa ne ho oso na okọ ne ge yi ho a je se nanu ana asa na oba ye hu nanim oba be hu nanim so na oba ne nkasa waka cha ne maame ne papa no be maame ne papa no se a omo ka be ma no wontie ento mo hu de omo nye ma edi asem na wo kan fasa asem we se hu yo emechia etiefu ina Grace Divine elders ne me wokafo ne ebusuafo na daspe kwegwe wisimichia won nyina nde anape asem no ante Akua enya afa na ebesi o ensam a ekoso ewo nkurase nkronkro bebre ya asem ne ntumi mpie modawroma na mama enne ensam bia yinta pre nipa etumi pie modawroma enti yade ekoso yade ekoso bebre oba besi a wawatiska be me wakwa no ewo abusuafo nchen nessa wona na obi so peye fruma na ni abre o chinchi ti se ni su amanfo echi na nyame ayi wadom na wo shoot a na wa shego na se nyame adom wa wo 5 ana es wa wo 4 fifth one na o hyem ya na se wo ankasa wo di ade ne ba no se wantumi ambo ho ban a na oba no wa chebo na e de benti na obaga se onka yimgu Mami obi oso yankopon no yin guda sense enya dia da wa no kafaye wo be ma no nsam ene waje mama no enti se wai wadwen se enka woni ne enwo bie mu a woni ne mienu nyina kọ
family planning na mo ka hye se be ma na wo be yo so ba na be yo na mo aye na se wa ye se na eduru se won ne be hia no ne hia wie na se obi on ne yere nyim a anta akua no ne na yaka ji so wo wie e ma time no so a e se o ti ne mekwansa me na meka chiro e se bebrebe ye nim enti se yire ne nyim na ne na yaka on bua no on hwe ne bibia mo owia na se owo wie na se no ho hya se eye fa na fe no kati ne mako won eye suban bone se obi enye se omu nyina no omu ni asore ko obi ko asore oya asore pani na se suban bone ati ne mu won odini wa fa suban bi a ai se ne ye no mbunu oba wukru be yo sanche so mbu onfa won ye hwe enti ebeye de ne wakasa wonyam na wo bari ma no wo mu yire na se ne wo na wo mu ho because ni nyina ma ye ho namba ako enti wo mu yire na wo so mu ho ene bebre enti ase no wo mu ho oba bia be ma wa wo no hu se be ma ne baby ne de bo wo nti so oba be ma na mbu wa ai so no a embu no ho ana so bu no ho akọ be yesa enti bone bebre ya emma ne didi mma no yese so mu kaise nyankopon ambo ni pekeke oyi oba fro be mamu enti se wo ye oba bone a wo ye wo ho bone di bent na wo ja wo ye no wo na wasan akafo bi so asan ne na wo biem na no no wo ne nwa na dabi ana so no so be start no no so awo won we bi wa no so be start na sister ne nua ba na ebo mama ne sister ne nua e ba na ebo mama ne se sei e na ne sister no ekunu eye ento ye na me se a ye sure pa asem we be ka me sache o e be ka me sache pa na Saturday no san frɛ me na o mama still abema no ne me sister ne nkasa o na so ne nkasa sei one ne nkasa sei o the first sister na mama me na me frɛ no na me frɛ sister na o kasa nyina no osu ye nya no ahoma no so ye nkona ye ne ntwetwe nkomo nwie na ma ye metua so sister ya mama ma chie na o mama na mpo ho te sei mama mpacho me hu yo na on so Nyankopon adom ye da nyame ase da ansam na aba nei okunu ne wo ya ka one won kasa wo tifie be ebuso me nsia ne afa ye funu won kasa ho mama asam o tese be me ya me wari ni me ne awo memunum ennan a me sanye mo me ba be wo the fifth bond o si officer san wari oba akofro intino ni sana me ni nkonko yintu kura o mpe mani mo ahye mi nkonko yintu no oba na wo kwa wari no ono ni momu ensase emewo ma no na me de awo no ni sane one ma wo fo no enu anu no nya bia fifth one we de obepini so ama me na wo de say ni wa fa ho abufu atese opun adwuma kura wo me ebi wonom kura be na wo twe na me hu nanim da e wo fie obebe tie so ha oba o meda dem no akoda ho atese eya se ti se me sori a etunku an na tugu mi yem ni nim atese o the pressure ti me to say by force ni konko ni sen ni no oba na wo kwakofa no ono no ememe wo ma no chesa semwe me dwen ho amenti ase na oba na wo kwafa no 100% guarantee so oba ono de kwafa no obe wo ama no mama me wanwa me wanwa tese anytime all time when anytime enya sem ketwa anytime pa or the me fam one kasa dance some kura say o ye fun enya be sen you see me for 6 months me ko busu mi ntia na sela o se kokoyi ye fun egu o si mi konko yi no no de me wo kra na enya de akla no eye ne ba ma onyesa enai na ma tese on de why na de so be hwe wo mu nti we ne de mi konko yi wo emu ade wo nya adwuma wo ye businessman ankasa wo ye adwuma wo usika wa obetumi ahye me kama ensumi nim ye nte because of oba wa kwakofa na nti o se oba ne momu ba de start ya wa ma nti ne me de enya de a obi na ekroba so kra na ekasa emere ma na bi ya brofo ebi ya bro nkasa nti ono asam ye odidi wi ni nua ba bi na obi aware na odi bi oba ma bi de se edi ni nua ba no a enti nka be ye ne de ya wo ye adwuma Mama, me nya adwuma wo worry me mpese nse me ye adwuma o ka kira me say opese me ye housewife into on the ade a won pene say oba o tun ade ana oba o sorry a
no ye dumane ka de no mpe intina fie ena me see you matina me tina fie eni sende shebu on my say scam me de be continental kra me say ayedin ama me net car me de be continental me bitana akache me san because of akache me say me ni akwala nyenso ni ntini enya de a obema me scam de be continental ya me ba me si wase mo bi the question bia but say e bia na fa wuku na chi nti na say nyinsan we kɔ na koyi no oh mami me nya bi kra sa da since me ne worry me nya bi sa kra da na mami me tumi so nya sa me tumi nya sa me tumi so nyankopon anim enya sa da me tumi nya sa enti wa bɔ ne maame no mama ne ne maame no mu nyina ni maka from aka kire ne nkuma afon ne ade nyina nti obi omu nyina o me na aka san so so no de waka so obeware waka so obeye ne de obeye eno an obeye wanya aka se obeware baako aka me ho amaya ye mienu nti wanya aka ne de eno an obeye ya ahometio ya enti wo ye den na adidi o maame no mo show asem yi na wo bu sei asem yi na wo bu sei tese enye dibu on ma metumi ko ono an ne maame ho no na makwa kwa gista kakra na tese ye dia ba be ye nyama 1 te dan kwa wo kra wa bre na wan wo si ko no ba kra on sen ni o on di kra tese on pemani kra hwe wo fi ho nti no mebusa o se dai kra na wo no aye no ba be se ba wo so sila ko chia na nyes kan bia de no aduane si ni ho ma me na me ne den hey asemi de ya mi ahomete kakra na yire na wokwa wa no nim no ma me mpacho da bi jo ni ma fi ho fra but onu be ma na tell wan mu ka cho se wokwa wade foforo no no so be start awo ama no on de se o so se wanya obi ankasa wanya obi na o de wanya obi wo ho on de wanya obi a de se o fa se nipa ni mo ni sa se wo ma ni nti me de me na wo ni de yen ka se ne si wo no mo a but oba ni de me hu ne da ya wasami dia ya mi ahomete ma me kurant mi hu dia mi san mi sana menka me ma me sofu pani wa prophetess wa me ne bedi hu nkomo na ne wa keka na chese ne edi kan wonye adwumo sitina fie na ye housewife na wo pene ye bebi sa sofu maame sofu pani say sa de no ya mari ma ne ka kire ma ne ma no mo mpene na ma mo mpene e na de to so mienu so no wo se wono be ma ne se wa wo 90 ye ono obi foforo ekwawo adan na wa oba ho no nim se on pese obanyim no mo ammo mo ho ban na wafo anko ba bi my family planning na bibi na want me enwangumu free de mom no wa ye wie na wafa ye fun te se de wa oba na wo ho ana ye fun ne ba ye na wo ye senti se ano eye we nyina ni hwe he na ese be de na somdwe aba wo mofra no kura entam na wonim se abofra so yes aka me continental aka no mka tell me say ama me press aka ko high but ajenjin ni dosu ajenjin ni dosu mean to me ajenjin ni dosu ena eyesa so abofra no kura no da ye fum na mo twe ne ho da awere na mo ko no enya ensunsanso wa kura no so obepie be basasi so no na wanya suban bi ana setam bia na isa abofra no na ni nka na wamunamuna abofra bi ho ye wo na wamuna esan de na ne agya no o hye yafunu mu wo mu ye yenti entokwa abra ne wo mu de gina mu nti no wo hwe na kura na fa bi ama na bra boye ne bibi meda wase no pe wate ya na makoso ada bompa ye se ukunu obenya adwen sakra nte sa so de a ye wi a me frewa anamon bi o ebetimi atu na boa ma won so wanya wo fa hu di a ye be fa sa kwan no so ontimi me ye emetietia wo ni bebi na wo hye ye fu mu na ni so sa e ma ne mfa ne hu ni essence wakonya empena foforo no na ebe wunti wate tikin akoma to yem why ba no pe we wadidi wadidi me patran udi den oh minum koko wanum koko Kose anapa anu. Me so kose ne bread na. Ya. We have fun so ma didi double na papa so. Papa so yi na ni. Ni tumi say, oh man. Asemo. Da mo asepa na mi show. Me show you lively person. Anya sanga say why am so. Oh. Nyame nka ho wate ebeye ye wate kwa akoma to ye me da se pa ye wi amefro why you mate me da se yo bye
Bye. Hey, ma. Mami. Where the wasumo, Yemen America be. Wasumo ten. Ninu aban be come say ah. Na we so ni hwe he. Na ba ko ka nkra dem saka de ka ho be wo cheso bubefua mawala. Aso no po studio ha. Na wonim de ye, o se be ma ne brother. Ne brother a ono no aware na yire ono so ne yire ti ba bi ono so timi ba fie ho. E be ka kire sister ne say, me brother si ye funu nti wonte ye kom ne bekum. O se da bia boy ne ba wasa na obeke kom ne bekum. Do this kan me ato aduane adi de nka me meji akoma me yire. Na che so ma hyeda so mu di awuraba nani. Yes ba bone e wabusue no mu. Aha. Ebusue bi wo ha ukowura mu a omo otumi omo de hye wo so a ewura ase a emfa so bia eni so. Yes ba sa ne bra no so ye bidia. Ene ye yesuban a ewo mu. Maame Akua endem bre se obi ka kire wo se me ware na man ye adwuma na mi wasika bebrede behwe wa me de me ka kire nchi mafo na mo abaso ni na se ehun hia se oba besi obagi atom se be ma ne se man ye adwuma ebi na to sister se oye adwuma enka be ma na ye den a obadwen bibi ho se so num se wankwa ono so ontumi wamba ono so ontumi mbo ne bra enti wama na ye mobo wama na ye mobo emema no nia ekoso aba obi antie bi so wonua ba obi ba wan bi se na dwuma oye na ka che ne pise me ba no me nua ba no ese so oye adwuma na ode ware mami eni nyina afre adwuma ba ne ye nti na ba ma no ahye no so ni tumi ni bibia ahye no so nia me ka ne se ada ne se ase bi ba manim Ante Akua oba ya wawo 6 ba ma ne se onwo ba ma enti one ni jai dibent na ni otoso bema ni otoso nsia no wanye bema enti boy di sister ye nia ma ne sai ne nyimu bia sister na be determine some of friend nye bema na wo ba ana wo hu so na de bema ne bema woni na woni pemu na nipa yesa sister yi kada hospital ne nyimu biam e kada hospital say no wanyem embema mienu entafo ye mbua no enti hospital fo na ni omom behwe mkrofo na mo hwe sister na owo ye ma akola no ono mo wodiyam na yeyi nkola ye ndi ansi nkola ano kwasem ni enuma ekoso Ghana ha emema na ope no emema mienu ana wanhwe ne nti sister na enya aduan papa ndi na babo ye besa ekada hospital ko pia le so e wa pam hospital me enye nyame a odefa nipa so anka sister na ka hospital wo won sisi emema ni awoye wo so wanwo ba be mama oba etumi bonipa dabi oba ntumi bonipa na wo so woni obi anyem waware no woni na wo fo ne wasanso akwa ne nchen akasra no wase anyem biem no so one na yeye dabi enti niame hu Ante Akua niame hu ane se be ma no eyesuban bia ewo no mu suban bonne se oba ne ye adwumanti no yes no na what's na so mama ka se me sure to aso me ka ta mama ba be ware no na me so pa me wie apa 6 na me ware ye na me kru ne be ware me o ka cha me mama na me grandmother ti ase o si o me de the way no pema so no person me ye adwuma bia no feel say o ka bibia ma aye me mama me no de ho ana no se pa na me grandma se papa na wala mo nye adwuma nti no boso me so botua ne ka so betia ne ka boso me dia ene me na no betia fe na so wontia ne ka dia obi a wa wie secondary school upper 6 na ware na so onye adwuma dia menti ase wo betia ne ka na me kunu hwe nanim oso wontia ne ka dia me hu ha tesi ase wo be ye adwuma so atenten na rekai se wa mabusua na ehu se me ba no be ye adwuma obefa na kosi fia kotete no sasa pomponte wadada dabi ende wosiko ebia no kina wunye nsane a wunya no no etese se awolfo nyina ati asese eso mumienu nyina ye adwuma eso mumienu nyina ye adwuma sa ambasa mese nde ensore emfiri ha ese wotena wosanse wanya o musika fanto aduane nti no akafa ako eso ese se nyame sunsum be nipemu kakra won be endre na me kase efuma no be bia no hye no Christ hu ye eno Oma ye kafa no isane no baye endembre ye tie sansem ina no bra no owo ho a o tie
so obi be catch no otie ofiri sasem we so a omie ne ho se obaji nyame adi na wanhu sister no mopo ne ode ne yem no na nakofo ado obi ne mo se ebusin so be president o medi asem we bi da bra no se ne maame yes okonum edura yi nagu ene papa no afi ye kan ya na wo no ene papa ye benye sika o se onbo ne maame da sanse ebe fo tena so obeyi nagu ye kan wasam e pa chew enti onipa na afi we benye sika wonnim se sei na papa enti ni ode ye frum no emfa so twe bi entwe ne a ode ye frum no me ayesa no nko hospital ayesa me gidi se on check ne BP mpo no we baby a ogina enti mesre se ebusia yebu Ghana maimu be biara obi ahye bia wote na so wonua anti afodamane se efri nakwai so di asambo no bi edi ne yonko ba anase ne yonko ba ma ebesa ono na eye ne ho bone sase yi ne fi ba ko na de bo oba enti se bra na oye oba isei no nya me ka che ebusia ne se momo ma no kwa ma ne mfiri ba ma ne fie enko ebusia no mu biem ono opapa mo no enti so di akire na so so no nneema kofi a ode nya obeye yina bebom aka asamba akopɛ enti me de oba na ebuhia ho a me kasa chom se omo bibi e de hwe oba no mo fa hwe no mane wo ne kunu fie mo mefa no wo befa de pɛ nya oba ya ho betumi aye enti nia me sene se sister no na so okɔ omo ka no komento ne yem ne be ma no Ghana embre wa ha asorumu embro ebusiemu embro SSE eya na yesa awaresam ye kana ya kana sen enso ne ye kunipa anokware eni ti obi tu twisekan twitwa obi na nipa na ewu ebusi na ahwere mo de hye enti we dia embro wa Ghana memu se osi ya no yingu no onyingu nti o punish say ya esese embre ye adwuma anokware me no ya adwe mama me usa asam ne hawo me pa asam ne hawo me bebre ehuru mane obi kura yare abada yaresa wahwe ne kuna ma na ko school edu baby eno ye adwuma no wi fi se oba na hwe no o punish no aduane odbe man na di e wo prayer camp kura no onye hospital kura no e kodu bi ese nipa ye bom pai mo ese ko eno ko mo mane nko won e ya hwe anti so wo be hwe nipa se de nipa si e sofa on na wo ti sansam ya ene che se ese se emema no aban bo mo de miembla bi mu eso miembla bi mu won yi ya wo si onka yingui embra etumi chew sanse Ghana ye yim bangu Debi won enti wo se wo ko wala ba no emena wa wo no woni mo bi daachi debi enti wo mpa wo mana ade na ha wadwen e ma woni obi foforo esen akọ na wo so no wo be wo bi no wo so wadwen ye wo sen eya ne ye ka ho bi ye ma no ya ne ye ka se bi se ye ho atamfo obi so ne wonyi ntumu sa ba no me de me gitumu pa eya ye na bari me ya ba ena wo yire a me na wo 4 onim 5 kram se mo me no be start ya wo no hu se obema na onipa bonefo e so timi ka bibi kire no e ka kire so na nyi se ye wie di a e kwa bia ne wo se so ka kire se onyiwu e bia no anka no kran kire no e bia won enti se wo ko wora se wo hwehwe mu yie so be ma bi awo na mba dada na obewa se wo hwehwe mu ade yie e bia so ban boni bi wo no mu won enu me ekoso wo Ghana ha no e se sante akua se de nyame aye modom omote enwema epia bontin sei no enna mansam piepio enkasa so ebi chen wei obi nim anokware etababi onipa na ewu obi atumi anu meduru ewu e wa ware bonenti atitinti eti ni ameka ne se Christopher dodo ampo na ya obonsam de o fa sa atibie no mu ni ameka ne se wo ba ekwo wara hwehwe mu ade yie anokware se wo so enna ni aba ne se obema bi obawa so ma won ye adwuma se wo ye na wo tifie wontuma tete a ose amfa no ho enti de bia no waye basa anti ko ho obi die se abontin obi esiesie no ho a na ye ne fe ne ni akwa bere enti me de ma de emma ya Jesus Christ na mame Jesus Christ na mame sorry di ekire emma oti obonsam tre so emma Ghana emma so ye tumi ana wiase emma ina ye tumi Bible no Solomon ne mame so anso ne nyina ne ba Solomon echi mo winde ohin ono so sorry enwaze eyi sorry ese say sorry ya sorry na ese ho we dia be ma no oyo ya ebedu baby no enyo be say mercy ni ohin yiri ni ohin yiri transfer me
Hello, amodomodu suni o, abuaje so aba o, ene de o ma ba tu so wara o. Hey. Wow. Abusiafo. Ohinire. Na ohinire okwa na ho aye first apacho mark yiye na e kasa gu ma me why. Na mo ho te sen. Yankopon adom. Ohinire mesesi edu. Ahon fe. Ani o ma besra me no pay. Amodomodu atiefo. Amodomodu nso abesra me. Ye ama. Na wo ho te sen ni. Oh, ne mark no munye ne ye ma me o. Oh ye. Yankopon adom me ho ye pa. Eh ama. Ahema die fata wo. Oh, yakeka. Oh, fata ododo. O me show se ne wo di wo hema no na me fe. Amodomodu. Odo na no se be nyina be di wo hema. Se na wonnim. Na me Oh, ne nyame aka no na be mu. Sanete. Na brabo aje so aye. Brazo no. Adobia kura boaje. Aboaje. Nempena mom. Nempena ne wo. Se ne kura ni sachire. Nempena no se sachire na ko be so do wi so aye. Mama me ho kwan. Oboa maaye. O ma kakra. O ma kakra ma nyina akwa aba. Na anopai dia we dia aberwa me na mtimi fie na mo aba. Mo yen komo ketu bi na fe. Ento adwumadi so. Maame Akua me beda wase. Ne edi kan so ye be chia atiefo watiefo nyina na ba ye ba ha ye beto a nyina mi say ye nyina ye nim dwumadi a esi ye ni so a ye di na sankofa ede nasem kogu ye no ye kasa ye njai yahwefo anagana fo na ye fans ye nja wo mogegemu enti na wo setem bia ye timi entertain omo anytime enti yanga se sankofa esi a ye betena se enti yasa the new TV series esaba a eno so ye fe no abubrokosua na sabi ese bibia ye fro rabone ha enti no se wo hwe sankofa na sankofa ye wo fe no wani je ho a ene wani ebetra ebeje more and more enti no ene me kase ne day ne start sankofa ebrokosia sankofa no na ma hwe na hyase na mo ni wo mo nka no mo start na mo no mo ka bebre me sre me fans esre Ghana fo ye start ebrokosia ne sebe ya obeti story na se no hunu nipa ni nipa ntamunti starting ne onipa ni su na hwe kopem se ye si na dru ba bia se ade dia me hwe na hyase a ke be ham anke boa me enti abubrokosua ya gege ne baba ya gege ne deche ye de na bedru bedru sad time adum tv ne enti na muhu me ha no ye de abubrokosua ye de na si nana hema ye de na si akonwa so ye de na deche ohiyiri mesesi eduni ohiyiri ye no hu ya ye fakranya no ni amodomodu Maame medo na so ho te sen Yankopon adom ho ye pa ye da Yesu ase na abubrokosua enso so no usan wo mu hu Maame abubrokosua de madani o ene ma ya wo man fans nwa they say the over time so fa sa onya madam fu bi baby o ma akonya yes bedi someone dodo what did someone dodo it's my say do discussion na kwa mintie bi medum TV no ankofo be twa ankofo be yawo na be ka choba ni nyina ye onipa su nipa su abrabo na ye bono nipa su na mu yi kire yen hwe sankofa idia su ba ye pie mu ne amamre eho adisuade ne amanne am de wura mu metimo so na masore na Ghana fo abom abaso Ghana fo abom abaso papa wo he ne kunsu hini ankasa ye na najima dua be na najima bedua na najima bedua na wo hanso na nata akire tuku ene mnyaya anka na natia betie fo kakra na mecha metie fo kakra ye obi dum bie becha metie fo kakra wai ye hini papa bi ye kunu papa bi ye nana bre nana ho te say odomakumada roma na mompa ego ntika nana Yesu na domo Yesu adom nana me fa kwanye so ada wona wo yiri mesesi edu ase me da mo ase papa so ma na mama angrubi wo gadget no mote me da wona wo yiri ase ene kasri nyina na dia menya ne ntie mpo ni se sankofa no se
kunsu baby a wo ye hene wo no wana wo yi asase yantamo de to ho esmo nyen mo fanye sinima Ghana fo ani nye nana nyame hira wate won kwa so na me ma nkwa tenten na tena ase na adwuma na mo ye no nti ase mra adwuma no mu okoro ye mra mu na entumpon na mpo enkwada afie no won mo ba mu sua yen Ghana mamre no wo mu nyina mefa de mo de ma yen wadom TV so ema obi antimi sua Ghana eni pa ye wo man mu eni subambo ne ebinom so wo no ye sua ne nyina ye hu afiri mu amoduma do no wakana sam dada wakana sam so anya de papa enu nti no ma wo so wo di nsamoni nti se onya madamfo bio braso abwade can say Murokusi so ma wo ba da Osamero aho mi ampa me de me se agumebu sa o ne nya kasa na wura hui say o ti asama oduma kan ya matepa edru no so kwan hwe obedum TV no ntime hwe ene won so na se me yiri ni a wo yiri wo so ba money say dia na chese o bebreye amana wo ni adubi ana ho na ye adubi Ajubi do no na tono so no na she me kutupo. Sister. Ma no she me kutupo. Won ni se wa. Patron. Se wa ni enya start se no so me pu asem. Na unim de ya wo. Na de wa we. Na ka se wa yo. Se wa be se nyina efiri oni. Ajubi. Na ajubi yesa. Kase wa ye anka jubi chank wo ye good ne ye den ye die wa fo ye wasesa enche no ni pasesa no kwasem eni tina brabo emu no obi na ma no ahwe ni yie sa wasem na me de pa enche no ni pasesa ate ajubi asesam awie de se be wo Adom TV so papa ba chire mu ni enti ye buburokosia ade ebe ye ti se sankofa ye nchi se de buburokosia ade ebe ye da et set ebe wo de fafa soro fafa mfi fafa ye nyame akana no na bebem afutua ye de magana fo no unim de na obi chire me buburokosia na se o se ebuburo ya no bia woto mienu pe onto mru mienu na woto so a wode edua mienu na kosia na atotum enti no sa no se woni mabaka so mframa bo pe kosia be fira do o se se hum ne betuo se suo be betuo ebuburo kosia anyum mframa be bo ama mframa bo se dan nete ho emfiri to da koto so obepai oguma ba so kwa ya ase Nana kasa yi mama na me da so kasa o the program is Aburokosia nekosia no egu mabaso e wo kwaye ase e wo kwayem enti na o doctor ase ye kasa doctor obi anim se e yura ayehu ayi won mo na ase ne hwi ni ho enti nsuo to enframa ebo ehumutuo on de ne boafo ne nyame na ye dey e hwendo so enti aburokosia ade ebe yie ense da enti ye de sankofa aba dia na wo say ye dia buburuko sua nso esan eba na me se me ba na o kabina me pese me kasa se be dia mai nya adwene ye side ma we nyina ye se eye me ho kane wo hene yere mesiesie do agemendu a ka be bisa so ne mercy kuru na o hene yere adwuma ye mu na me ho no wo ye asoreba me ho no na makoma to no so en na me dia kira me de ware no na sabi so ko tu obi wa adwuma bi mu na wane je ho a eni kwa se o ma ojaye o so oboa no e ma ne yeye enti na wo se ye de ahoodin mu sikam bibia ewuram na sabi be tia konwa so na se ye boa ma bibia koso de a na wo se ye de ade papa e na wo se ye de ba ni nyina na she me nkran e ma meta na chi e ma ye de we ye de ba ye enti ahwefo etiefo adomfo nche bibia se mreko ye de bia de ye chen de ba na be sa ye de aba ye nkofom eda nyamenti the best sponsors because we will be here adwuma aha motise sie se mo wie na adwuma wura nya sika fa ntua moka emfaso bi anya de emaso the best sponsors se bibia beto ho no mo a omo hu so bukuruma de no mfom sika enwuram Matias na adwuma na tima ye de akoso medam asemisa prepare time no ye be se hye na Mati papa medase papa panyame o hira mo merci ohenyere ye me ka message ahia betwam de ohenyere nana kura ya asa nana sese yo zao kakra me ka me asori ne ye se
ebubroko sua se ne yesi yesua amamre ne amane ebi wom na se we ebubroko sua no so no ma esua de womu a kyese se wo ye obi a wofo se yayiwa yipam na sabi hu hia wo abusuam efie asori school bibia mu a ni nyina no enyame mmere enyame mmere enti na bubuko sia de be yesa wo de se wo tan bi adwuma mu na wo na de yempe wani mu anhwa fa mpaibo na hwe nyame na wo de wo da tom nyame na wani re de eda ne so eye story a wo hwa etufo obia de ewum obia de just characters different it ye be shagana for enne ye de nana hima ebubroko sua betenase mo emene no so a obia ntena ne tv na onhwe na ye hu ne eko na mase yes ye das papa nyame nhira mo baboade ye be hia wie wai akodo wodu mommy se se ade onye madam fo onye madam me mo bote aje ya we ma me abotro yo kobi be da sipi ya we shira ai yo adafo ane na ese omo betwa mu ara na yasam no so de yen kansi yemie for lies ne ntomo mama na asma ye ka fa eye ye nua be me ya wo so wo ware ye enti na yiri nya ya wo yi ede na etiefo eka ebi the messages aba bebre na nantwi wo se maame the man is mentally ill on the person chese papa no me say na dwimu ha na kakra Kofi bedu don konso so from Maryland USA Kwabna in Team Palace was Maame Akua the man is seriously mad he deserves to be hanged to death was papa no yare pa see sen okurafias as so Kofi or say may the Lord have mercy upon that man inokese do buafo or say emere may be so stupid papa or say ebema ben kure ni Maame Akua men kan che bema ne say onwe ansa na watu anamona de a wo ye ne de enye kura Felicia Boatema or say wow asemo George the fantasy also sharing live from Awoshi station or George ye chia Awoshi station for ni na Kwadwo Anane or say this is very sad honorable Lord Mazuki or say are you sure this woman is not cheating and maybe say mama say bia ombu ne kunu no anan say ofa ne kunu achi ntina ma ne kunu no eye de oye no na or say fantasy no say she should forget him and she should forget him and go and God will punish him wow yo mate or so obaninya be mani so no ko obi wa homa nso ahu yo hello good morning hello madam Auntie Akua papa honemu Onyankopon na dumo na nso yo me ama ye na me kase yo papa ye tie why yo maame na asem no areho na ewiase no yesi nsu a wuwie nom no onoma ebe na aduanu susu a wuwie di no eno so ebe the beginning na nkasa na omotena no na nkasa so hu be ma no suban na ya nkasa ya fa na se so bi hu baba mpo na se otechire milo na se chire beche wa se asikonofo ya nhwe ni penisu no wadada ebusu odi nyama bi nketenkete adada ebusu na afi ya bana be kwa wori mu no na wa kofa aho bebri entemedia adida se me so ba na se on bi se be ma na se o jere mpatade anya saa be ma no mbefi medasi yo papa me dasi pa hello good morning hey morning eja Ejuma yo eja yankwe sorry so Asempa friends here yiti ai wuhu hey wo ko waro ba ne no wo so awo 90 wa ren o bi wo no ba foforo ko wo e ko start ya wo na so obi su tunya na me de me nwanwan po se be na no ba na ko start na wo guarantee so obe wo de ho na me ken fo na ka me be onya bi wo ma wo o se wo no nya wo ko fa foforo me na be wo me pa che wo Maame Akua ya papa no nin so ni bia kama maame no we interview no nanka mbesen ka ubusa no se wo he na first pan o ware no sa brewe no wo he
n'adwene no pɛpɛpɛ. Yes, n'adwene pɛpɛpɛ. Aye, Mr. Susan n'adwene pɛpɛpɛ. Hello, your last caller. Hello, good morning. Maame Akua. Yaw. Mama na hote say. Nyankopɔn adumo papa, na so e. O fem na ade so a fem second mayor. Why? Yo, second mayor. Second mayor, what to say? Na me ado mama na mo so e. Yesu adumo mayor. Ene mama, ene me back to a me last born, ene birthday. Oh yo. Onye 1 year. Oh, yes, nyame shira de man ne ahode ne nkwatenten. Na baba ti o. Ono si an koto dua nyuma nyi saa no. Mama, dia ya baba ti na me ni hu. The koto ye ni se mama Akua. Oh, they are no kind of body. I'm the boss. Back with the ho wow. Okay, I'm a boss. The over. Oh, dear, Matty. The mechanic said, Mamma about so now interview. No, I'm Akua. Hey, not a Bema, not a man, I'm Akua. I didn't move. I don't know. Maybe egg marker. Now, Bema. Oh, and you tell you, man, for say. Oh, Bema Walewa, no Cassette, Colana, men ye, de Duma, America, Oba, Soya Duma, Bema, Open Shoot, America, or the Omlin, interview and the young boy Fumono, again, my cotton. I will be fool, Medasibe Brig. Yenuaba, Vivian, say on you, so say, Biana Papa country or ban and say, Ma on one fire fool. What you saying to so ban so many in Daho. Na one man and yana how I fire phone to be a bema no a yenisano. Vivian, where the me no shed on your drink. More fire phone or fire phone to a country. There be. Yenya Nanasa Pompoku or say, even though the man is an idiot, or say the lady should have been mindful of her circumstance before conceiving again. Or say, I'm sure the decision by the man to take additional wife didn't come overnight. I say bia papa no oye na adwendo obe wale no wa kan dada maame ni so obe ware maame ni so obe ware eno nti no nka se oba no so hwe se ne be ya onfa ye fun ebio ti che se oyi okunu ko ware ya na no che se se etwa wawo okunu be wale bio wa se etwa wawo nye sa nti aware no ebi wo ho a eya na akoye nsempi yenua eye nana sapompo ko do efi New York no de bae Ezekiel and that was say Maame Akua, God bless you. I live at Community 1 at 5 near the court. You used to come to your friend in our area in the 80s, but then I was a schoolboy. Thanks for a good job. But that's a pa Ezekiel. Not just Ezekiel don't name me pa. Madam for not to at 5 for Felicia. I am full, honey. Or him up or say for the way. Maame Akua say wouldn't say a brooch no better. I want to mean yes sir. Esa so better ma yes son ye we see abonten so be kan cho yin se ma onyem we yin gina ho an onyem ya na I say most African men respect women, especially their wives. Omo mu omo yire no mo enfo omo nya hwe na I say I say den ye nyina asem o we nyina ya asem o asem hu women work o for your own money. Ma osimo nya adwuma na mo amompe musika na meri man de mo de mo to won so ansem hu ati se nkwa na beba yeso. Ye nya Rush Adams was hey mama, you resemble the woman pa, just that you are fair by the way. Good job by good job by Otundo. Hey, Otundo. I don't want to say anything. You okay? Vivian. So Vivian Shreb, you're saying if he continues to do that, I think she should get divorced, get a job, and look after the case. Or say so. Very man across yes, the obani nyano on pay jumanya no function kurano. Or say the obema no on the send then was the son china. No obema started so or yes say yes. It is so difficult to do anything. Only God knows. Into no. Obani page maybe no. I mean nearby Stella shrink. Stella and so and I didn't the abbe you. Me don't for papa. You say good morning, sweet sister. You're looking gorgeous. Oh Stella, you're always gorgeous. And I say God bless you for the educative program you always do. I say ani nyame shira ye nyina say ade additional day program ye de ba. Then please Ghanaian women should learn to work and hard even if they are married.
it's only good husbands who will not advise his wife. Good husband can't change yes among yejuma na ontene fie to say nyame enhia na kunu papa de obema na yira ye adwuma obi oye kunu pa no nka nche na yiri so ontene fie esan so wo tene fie no wanya watietia wo so eno ne de enye ade papa a message say doso yetimi nka bi mpamcho mo fa nche na mom yemra ye maame ho na ombo no tofa fa ne number no ntudwa na ye nsori ye wosima ba ko pe na 12 abo nyame kache Ghana emma ne abatai ni emmema ni na ase Nyankopon ye wadom na wonye obema mana beso mu a mabusua no mane hu ne se esese modehye no oye adwuma afenso sister na asam we yato no nyame kan se omwo mpaye no nkwa sore na onyi na dwemfi nia bema ne ye no so kakra na ebusua no so no mu embo no kapem bra ne breso a obewo owo wi a ne esese omo ne bema ne tena saka no omo atumi aka afei michia Ghana fo nyina Grace Divine Healing Ministry for michia masofo